Gledaj! Drže! Bravo Marko! Bravo sine! Daj ono juče bilo, brate. Ali ona, brate. Ko je? Kad završi, kad svi... Brado, ona. Posle 10 A, Sio. Kad završi ovih sljedećih sistema. Kreći se! Tako, nastavi Boske! Bravo! Ajmo, Duzo, ajmo šuti! Kreći se! Bravo! To je dobro. Tako, samo i tako, bravo. To je dobro. Evo Miki! Ajmo, kreći se! Iza leđa imaš. Koliko da 4 puta? Ajmo dalje, ide lopta! Nemoj da stoji lopta! Ide Boske, tako! Ajmo! Bravo, Skolano Milija! Druga, stigli na drugu, bravo! Bravo, dogodi! Bravo, Boske! Bravo, Ratko, bravo, Miki! Znam da ono, ako pretjeram sam uhvati taj grč i onda mi opet boli. Slobodni ste, wellness je obavezan, momci, čekam vas tamo. Momci, znači slušajte, imate obavezan wellness.